Bar, Ambar. Apa, Bang? Tahu juga nak. Kau tanya kayak itu. Apa, Bang? Apa pun pernah dia kesenangi kelebun merleke di kelebun bacenan ya. Iya, Bang. Aku pengen deh. Yan na, adalah kara mengbi kelebun lah segi apa segi anu ka kelebun. Karena mun kelebun dia banyak bilin dia. Abar kira setuju kan. Iya, Bang. Wala kala tani dia, Bang. Iban pole aba biar ada nak kana rengken ni na. Intin aba harus setuju nak membi kelebun mereka bi kelebun bacenan itu. Sampai apa kolongi dia. Yalah nak, abang lagi rokok, kan dia colok ya dengan sambil lagi rokok abang ya. Tapi sing coding ini bun, kelebun pacenan gua pada naruh seneng ke Ambar. Jadi siapa tak seneng ke Ambar, sih orang Ambar rapi nih ngaruh. Saya nggak make hede saking tak saling kak benengko. Hede pada lebur ki ada Ambar deh ya. Cuma cek lekro kelebun pacena. Lo kira kan ini Ambar, deh ya. Bun, Ambar bun. Tos cerono kok ya, ada tanggoyan ya. Ini Ambar. Dam malah. Antara mula rokok, seru apa? Oh, masa? Ya terakhir minggu ya. Bang, nganteran kok ngku ya, bikin banget ya, Bang. Oh iya maksudnya Evelyn Acelen, rampak kenal. Masa seorang Ambar Acelen ke TV? Dia kota mentator. Terus. Kok aja gini? Apa sebutkan diri kau itu tidak baik mau tak nerema. Kau penikin tak neremeh cikat bang bangka. Kau keng tak belum mau ikut di sini kelebun. Belum kelebun di sini. Peleyan bulan. Aduh. Blek. Apa Aku Bu? baca di nari mah. Oke Bun, oke Bun. Kau orang pusing. Oh iya siapa tuh Bun? Duh. Oh iya Bun, dak remah Bun. Apa? Le ambar wa kata keleburin anu jo Bun, kelebun murleke itu. Bun. Aduh, kelebun murleke ni kena cinta agar bersidi. Dok ada materan doa ada di mungkin ada yang dia ada. Nyata no cinta le Oh, ambar. era tetap kati aja. Siapa nyaman? Kelebun pahajena. Nyaman. Nyaman. Dak ambar Bun. Dek, Apa, Bun? dah male. Seru mula rokok, ya, Bang. Kekibi. Tuh. Lebun pacainan apa dengan dek? Lo tau, lebun pacainan saya nak kontin satu. Bunding le. Ngomong ya, dah. Enggak lo ngomong le, tapi tahu ya Bun, mungkin karo macalah ilaha illallah, tahu ya? Aku mau ketemu. Dulu le, tang cinta kayak gini le. Selet le. Le tekan miro juga disu. Bunding. Oh, ada Tina. Tuh. Le, misalnya Le Bun. Ngalo cinta kayak Bun. orang ada iyan juga kena deki. Bila le iya le. Yang larang itu le, lo pada iya cinta positif cinta. Ada nak. Cedek, gak cedek aculing to, mahal kaya na lo. Benar. Oh, ini na. Oke. Lu juga pertama. Iya, sorry Bun. Bun, Berapa man? Ambar bi kelebun pacenan wa udah bun. Tuh, mak matuakeun lu kelebun pacenan deh. Deki paking kor coburin kan luar biar koro. Oke maju. Oke, jadi nama. Duduk orang malay ambar Bun. Aduh, aja di aki kau cinta kayak mereka di. Oke. Ba cinta lo jadi sinu. Bat Andre. Siapa? Bun. Apa? Awak Bun orang. Apa? Lu kalau engkau dena kayak ngaji ketokar. Kalau nancan di buru kakek agang gua Ambar, benerin jo. Arapa. Pace kajon kom sampai nganci nere. Tokar mayu. Mayu nukol kado. Kaki nukul kado. Nukol kado. Ini pakai kado-kado.
kimi ko le lu keluar gak pikir dong. Sake untung teh kening rengga gunung kadungi kening rengga gunung ngake ancor dek rumah ketel tak dek kirua. Saya nggak yo. Murleke bon pacenan kro langsung ngai. Jangan Iyo. siang maki malam yo bener bingkong tak ketek. Wih paduh musuh. Oh, kilo tahu pun lah para bun beli. Ngapa boleh? Kita soker bun. Oh iya soccer. Saya ngajak nyapa lo yo. Kok nyapa yo? Lebor dina otang gitu. Tengok. Tenang. Aku tahu marah. Sabar. Becet penyaman. Iya. Sabar bun. Gua mau gado beli, roh juga suwi borong. Iya bun. Apa boleh ke lore? Kita mana lagi bun? Kau bingung kena kelebun pacenan mungkin. Mangkat ke TV kaki. Iya. Kau motor Roma yo. Iya bun. Selamat bun. Carok panika adat mature setak parjuge kangkui dilestarikan. Kala menang seka dua bekal arasa kastah torogi. Bener, carok mana bita ikalako brek ben pae saking nangkung malo. Cuma tore kane sre anak potona tako panemona tak padeh kala ben benga sepona. Carok panika adat mature bencelen terakhir bagi orang mature ketika dihadapkan dengan masalah tengka. Cuma carok hanya berlaku di kalangan kesatria Madura pada zaman dahulu. 1 lawan 1, semenang nangkung aman, sekala tak nyangko lagi geman. Mun samangken, adat panika ampon luntur. Tade carok, sebedeh nyilep. Kala menang, saterose tak nemu aman. Akhirnya, angkepan masyarakat dadi mereng bahwa sakap pinah bentuk pertikaian sekala koreng matura genika carok. Estona panika beni carok, tapi tindakan kriminal. Beni maro om matura, belik sabelike. Mature amis saking banyakna pertumpahan darah. Semboyan anguk pote tolang katempeng pote mata, sakadeng korang tepa penempat enah. Macilan bi biar mayu ya terakhir bi kakak yuk. Cerengi delongan ku sepeda terakhir dia. Oh iya maksudnya derem ya. Bareng nak jalan. Bareng nak jalan. Bingking Dia kalau minta terakhir. Lah terus ada derem lah. Dia kalau mangkat ke TV kali. Ah jalan kan. Teting kok daya seporan amit ya. Kok narek. Ban pah tole. Le. Menyayat dunia larang, sungguhku tergoda, jangan rayu aku. Bisa apa lo seneng ambar, sering ambarat gini ngaruh. Sing gak make hede, saking tak selengkak ben kok pada seneng ki ya ambar. Cuma cek lah kro kelebun morle. Aduh, kelebun pacenan ya, kelebun morle. Ayo, boleh. Harapan kita yang kita bilang hilang sia-sia. Seneku pacenan ini benih kita apa kakak nih? Duh laga watongku. Oh iya berenang kok. Dia kok ke TV main. Tuh le. Yo ini dekat si aku kembal kok. Iya dulu. Oh, ada kaki ya. Narik ke kia lah bun kayak gitu. Oh, ada. Tahu lah tempu itu Tempu itu. Olah ke le. Lah. Aku padu. Ayo, kan Dia masih lebur kabul. Nempung. apa nempung apa? Oh iya deh, yuk. Bung. Le. Oh ya. Lu le. Enggak, pada ibu tang tanah kan. Lo tak apa kayak je le. Lalu lebur no. Kalau punya jadi kau gila. Le. Oh, sip daya. Lebun pacenan sinuku konjen suara keren. Oh. Tak murtad kak. Itu deh. Pak dia ya. Heeh. Tapi tahu bun